Oh yes, oh yes. Oh yes, Jesus. Betifundwa kisafundwa ngesilivile yakho isafundwa ichacha ingqondo uNkulunkulu wethu siyakubonga siyakubabata siyakuthonisa in Christ's name we pray Amen and amen. Hallelujah. Praise be to God. Amen. Solo sisavini bazalwane wena waphuma kuphi na emhlabathini futhi uyabuyela emhlabathini futhi sikulenti bazalwane senza self introspection sidibuka ngekhathi siyatihlola kube bantu bebahlakaniphile Deuteronomy 32 mfundisi shisho nje Unjalo Nkosi. kube bantu bebahlakaniphile ngabe bebangazidla ngani na Besiphetho setimpilo zabo. athi umshumayeli lo mshumayeli wethu lesisilo simfunza athi Nkosi ngibonise ini na sigcino sani sempilo yami siphi sigcino sempilo yami amen Jesus. asumfunza Muyeka Mahubo Nkosi. oh yes 69 39. 39 yes Mahubo yes 38 or 39 yes 39 verse 4 asesemfunza 39 Simakathi ngatise sigcino sami. Ungatise nekungako bekuphila kwami. Ngcono manje ukuthi ngiyedlula lapha emhlabeni. Unongade ukuthi ngiyendlula lapha emhlabeni. Ngisacela ke bazalwane sinaloko ukuthi sifuna indzaba ethi imphefumulo yoshonaphi na. Ngoba wonke lotelwe inyama umtimba wakhe uyawushobela phansi emhlabathini ethulini. Oh yes. Lokho kudestined lokho kuclear. Kodwa indzaba kwehluka ukuthi umphefumulo ke. Uyawushona phi umphefumulo? Nawe lesifuna mina nawe sisale sibise ingqondo ibuye iphelele sitihlole ngilo yatihlole. Ngoba lokuhlungu ngalendzaba yebazalwane lesihlangene ngayo kuthi akukholelwana. Akwendi njani? Akholelwana. Tintfombi letilishumi letinye tonke tatela talala kwasefika isikhathi semyeni letisihlanu betinemafuta. Ngelanguage yalamuhla betikholwa timemukele lo Jesu tenda lokufunwa nguye. Letinye tatithethwe ngumthunji. Angathi mosendlini yasemakathe ethi mbamba wehlukanisile noma nje nawo landzela balandzeli. Bathi tasambeni sesonto nasambeni siye kuphi? Lilanga lesonto asambeni sente njani? Uyayithi. Amen. Amen. Ngani phela lendzaba ifuna wehlukanisa. Sona sikhuluma indzaba yokuhlukanisa. Saze safundzisana sathi ubokhohlwa lokungemuva uphokophele lokungempili lokuthimba kufuna uganzayo uqinzetele kuze kusitotfolana tiyatindvo tanesheya taphakathi ngoba sonke nesheya siyabe indlela yini
Kodwa lengishiya kwehlukene. Yeah. Tindzawo tehlukene. Kunendzawo yekuphila kwaphakathi. Sekunana indzawo uJesu lekakhulume ngayo. Ikubani umfundisi kuLuka bani? Hayi Marko. Ingmarko, Marko 9. Oh yes, Mark 9, there it was. Verses 43 khona la. Yes. Yeah. Indzaba sayilapho. Kuthi kunandzawo lapho umlilo wakhona kawucishi timphethu takhona kaThixo. Khuluma Jesu kwaze waba ngebahlali. Sithi khethela sesengala kwalelithuba. Yeah. Kwekuthi ngiyaphi? Oh Jesus. Kwekuthi ngenda njani? Yeah, Ngiyaphi mina? Colossians 3 verse 29. Colossians 29 come. Hayi. Ngasengibhaleka. Oh my Father, sing verse lam. Okay, asasifunze nje no Colossians 3. Nangabe lavuswa kanye naKristu, funani indoda sezulwini lapho uKristu ahleli nesezidala. Nangabe navuswa kanye naKristu, mangabe sotehlukanisele lo Kristu, athi Nkosi ngiyakuthanda kusukela namhla tamtinganuko netindlela tami lebengisolo ngihamba ngato itolo, ngiyadishiya, ngiyadidzela, ngiyadiyekela, ngiyadilahla. Forward ever, backwards never. Ungilovuswe kanye naKristu. Amen. Ngako kuma sowente enjalo wakhuluma lamagama. Yade kukuvuma nje ngomlomo wakho kube kusinziso. Nakho la ngikuthanza khona manje mfundisi, akudingakala mali. Nami ningena mali. Akudinga kasamali kulensinziso. Amen. Lensinziso bazalwana idzinga. Uma usibona sinikela nje sikhipha kweshumi. Sis expressa uthando. Ngithi mina lesacrament mfundisi. Amen. Amen. It's true. Sacrament. What is a sacrament? Imvo leyo yena ngaphandle, outward manifestation of what is inside. Yeah. What is inside me is love. So sengitshengisa ukuthi konke Nkosi nguphiwe nguwe asekuhambe. Ngithi hamba vangeli ngamafishane. Imbele manginikela endlini yasimakathi ngihamba vangeli. Hamba angigcini nje ngekuhlabela hamba vangeli. Ungahlali inzawana yevangeli. Hamba. Lokho ngikwenta ngema-actions ami. It's a sacrament. Yeah. Uyabengisazindla mfundisi ngoba ngingenele tifundo tembhabhatiso ngicela ngithi sacrament means something that indicates the holiness elanga kuwe uwenda wena ukubeka into actions. Yeah. Ngubonwe bantu. Ubonwe yini? Bind. Ubonwe bantu. Mangishaya siphambano nje ngithi it's a sacrament to me. Asesifunza le verse. Sola sikhuluma ngendzaba yemphefumulo. Uma ngabe navuswa kanye naKristu yendani njani na? Nani baphezulu. Tintfo tasezulwini lapho Kristu ahleti khona kuphi na? Means asifune tintfo tabani. Ati sifune tintfo talona lekasidala. Asifune intsandvo yakhe. Asende njani mzalwane? Sifune intsandvo yakhe. Asifune intsandvo yakhe. This is powerful. Asifune intsandvo yakhe. Yeah. Singatifuni kwethu. Azathi Pawula lo mtimba lona ngwenda njani mzalwane? Yawukanza. Ngiyugqilati.
uze kuthi kumele ngishumale ivangeli ngatholwa kulahlwa ngifuna ini na ngifuna tindlu tasezulwini le tindlu tasezulwini bazalwane wathi komnye tiyagujwa tena njani tiyagujwa ya sihlanganele mfundisi nanami nakho nje namlungu sibahamba ngetinyawo kumnyama kusekhwishi ngoba imoto itawushelela yini nabagubha tindlu tasezulwini kujwa tindlu tasezulwini bayemthandazwe basisala lapha moto sinisewuya selenishini endlini yasemakazi asinawuvinjwa kushelela komgwaqo siyogubha tindlu tasezulwini siyatifuna lithi liva sitifune letindlu tasezulwini amen liyahlupha mfundisi le verse 1 Corinthians 15 verse 19 kakhulu empilweni 1 Corinthians ngoba ngihlushwa ngitibuta athi Nkosi uma ngiya kodwa ngibali yasho njani kuthi manje yaphi beniyofuna omani kwasho manje elapho nje niya eJordan ehlane neniyofuna bani naniyobuka umhlaba lo vevetela mina ngihlushwa athi uma ngibona abantu bayongena endlini yasemakazi bayongena emathendeni bayongena crossover all night basuke bayofunani impela ngumbuza baze bagibele tindisi babiye amabhange baye banabo ukuboshayela bayoboleka imali bagqobe ama-passport bacrosse over emathaba uyaphi ebani ngiyakumgqotshwa kaNkulunkulu lo ngubani wakaba uyawufuna Funza verse 15:19 nangabe singabathembela kuKristu kulokuphila kwala kuphela mangabe siya endlini yasemakadze noma siyawuthandaza sithi Nkosi manje nje usite ngithole nje umsebenzi ngithole nje angizithembela kuKristu ngani ethi kuhle kwethembela kuKristu sithole tindlu tasemhlabeni sithi uyathi uthi siyadithini kepha uthi lo mbhalo mangabe senda lokho sithembela kuye nje for that only ngifuna ipromotion ngivile kuleli bandla lela silomfundisi wakhona ngoba sesabathi eclassify abafundisi uneligqobo lokuthi abantu babanjani babe baphathe ligqobo lo mfundisi lo neligqobo lemabhizinisi angakuthandazela nje ibhizinisi yakho vele iyaqhuba uma senta njalo bazalwane senteni sithi siyakhona sifuna lokho kuphela uthi lo mbhali lona sibantu labanjani Funza Nkosi sibantu bekulilelwa kunebantu bonke sibantu bekulilelwa makathi kunebantu bonke meaning sibantu bekulilelwa kakhulu uyabona sibantu bekhalelwa mbamba sibantu belusizi ngalamanye amagama uyabona phuma umuntu ebandleni lakhe athi ngiyakulela bandlalela leli bandlalela lineligqobo lemshado ngifuna kuyofuna umshado sibantu bekulilelwa ngicela ukutshela ngoba sifuna tindlu tasemhlabeni kuphela hawuyabane wasewashiyelana ngiyashada ngeke kuphile nje iminyaka sibantu bekulilelwa yeah nomunye mfundisi aphume uyabona namhlabeni kodwa wathi lo mnye ngabhutha ngangela leli bandla leli ngabhutha
wakhona ngangigula ngoba nangida vele ngase sengiyeda ngeda ngigula yeyiwe sohleli khona yethi wena weda ngigula so yesaba kuphuma ngoba kutaphinze egula ukufofobela insinziso ke liphakathi ke lela kunemlilo wakhona ungacishi netiphethu takhona tingafi uthini ngawo indzaba lekumele ihambe imbili indzaba yelizulu yemphefumulo ethi imphefumulo wami uyawusabela kuphi uyawuphelithela kuphi sigcino sakho Ngosi dihlabelelo 39 ngibonise siphetho sigcino sami nayo indzaba sibili uma usashisha lapha wena sofuna emathenda ufuna umgqobo lemathenda ukuforget usamdlalweni ukusocial gathering okwahlukana emhlangano wemanzi. Amen. Funani indoda sezulwini. Wathi Jesu mfundisi wami, wathi inhliziyo yethu asiyibeke kuphi? Lapho unganani khona? Ungenamasela. Kunenani awufu asesifunze levesi. Sifunze kubani idolobha kulokho sifunze kubani lonje. Libe sifunze khona. Funani indoda sezulwini. Funani ini? Indoda sezulwini. Verse 13, Luke 12. 33 njalo. Asofunza 33 na 34 Luke 12 sofunza sokuthola Thengisani. yes Thengisani ngako konke leli nalo bese nabelela besweni. Iphatheleni tipatshi letingabhubhi. Nigcine umcebo wenu ezulwini. Lapho ungeke unciphe khona. Kude nelisela leli. funza kahle. Kude nelisela leli ngafika kuwo. Yes. Kude ngisho nemvunya longawuthi. Yes. Ngoba lapho umcebo wenu ukhona. Ngoba lapho umcebo wenu ukhona khona. Kulapho nenhliziyo yenu. Ngilapho nenhliziyo yenu itabakho. Ngamanye amagama inhliziyo yami kayibe sezulwini. Inhliziyo yami kayinyamathele kuphi na? Ezulwini. Uthi Jesu asibekele khona umcebo wethu. Kube simanga thina sibeke umcebo wethu emhlabeni. Ufika umvunya mfundisi. It's so sad. Ufika amasela mfundisi. Ende njani? Athathe. Bese ngenda njani mina? Ngiyagula. Sengiyagula exactly. Athathe. Ukhoswayini baba. Kulahleke elitholelana. Kulahleke inkomo yami. Noma emasela ngene esibayeni akuthi. Kuthiwe wagula mhla. Wagula nini? Mhla. Wacala lapho ukugula. Mhla bamebela imoto yakhe. Mhla phelelwa umsebenzi ngiyabonga mfundisi. Uyekele ukuthi I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4. Verse 13. Ngosi.
Ndakwenda kona. Bamile bantwana umsebenzi uphelile. Yeah. Bamile bantwana badzinga ibus fare. Yekuya esikolweni. Badzinga scouting. Badzinga kucathulela itishi. Bathi yemzalwane ngabulawa inhloko ma. Tsani inkosi wena ngiyakwathi. Ungumnikati wengcebo yonke. Ngiphelelwe mina koJona akaphelelwa. Akaphelelwa uNkulunkulu ezulwini. uNkulunkulu akayibambi inhloko bazalwane nje nathi. Akakwendi lo. Tsani inkosi labantwana ngaphiwa nguwe. Wawathi singalesisuku lokudaba kanje. Lithi tele livela likudolo ngesikhathi lesifanele. Donke into ezolintendeka ngesikhathi lesifanele. Yeah. Kude uNkulunkulu ukumthatha by surprise. Njengathi thina bantu. Sothatha le nhlinto yakho yenamathesele kuye. Ungayinamathesele kumuntu. Labanye bathi ukhona abantu angisithe. Asiwe uNkulunkulu ente le nhlinto yalo bantu libe likhulu. Ngiyendo wengigodo olumathi. Angina stress nje nikhona abantu. Basukafe. Ahambe emhlabeni kubuhlungu kakhulu phela. Asithele. Asithele. Themba uJesu. Themba uJesu. Themba yena inhlitiyo yakho inamathele kuye. Oh Jesus. Inhlitiyo yakho yende njani? Namathele uJesu. Inamathele kuJesu. Jesus. Uma sikholwa kuloKristu. Sikholwe ebatini talomhlaba kuphela. Sibantu bekulilelwa kakhulu kubo bonke abantu emhlabeni. Ungcono lofelwe kunathi. Ngalamanye amagama. Sine sisenkingeni lenkulu sisekuhluphekeni lokukhulu. Sine nawo. Uma sita endlini yasimakathi uma sithi sikhonta uNkulunkulu sikhuphuke intsaba siyothandaza sifuna nje umchebo walamhlabeni sigcine khona. Sifune nje into talamhlabeni sigcine khona. Uyadinga lo muntu mfundisi wangichazela ukuthi angichazele intsaba sengahlala phansi. Kuthi Jesu lapha Matthew umbani. Lapha Jesu akhuluma khona ukuthi bobabe balomhlaba. Bayakwadi ukupha abantu ababo ini. Singo asuyithola lapha Matthew. Cela ngitholele. Sengifundzele ivesi ngoba ngamangala kakhulu. Ngamangala kangakanani nabazalwane. Kakhulu. Celani indawo kuya 7:7. Yes, asesifunza la. Matthew 7:7. Celani nitawuphiwa, funani nitakuthola, ngqongqothani nitawuvulelwa. Qhubeka mfundisi. Ngobe wonke locelayo uyawuphiwa, nalofunako uyathola, nalongqongqothako uyavulelwa. Ngubani emkhathini wenu lokungathi umsa wakhe nakacela sinkwa yena amnike litshe, noma acele inhlanti yena amnike inyoka? Nangabe ke nine lenibabi kangaka nikwati kubapha bantwabenu tipho letinhle kakhulu kangakanani ke uyihlo losezulwini utakubapha lokuhle labacela kuye. Labacela kuye.
Okay, akusilo kahle leli. Likhona leli verse lami lelifunako. Ngitafuna ngilifune ngesikhathi ngoba ngifuna sengikhulume ngalo ngalendzaba yecela. Funani kuqala limemela kufunani umbuso. Mangabe navuswa na Kristu funani phela into takuphi? Tasezulwini. Ukhona leli abhala ngalokuhlukile uyamthola mfundisi. Ubhala khona along these lines. Ngba. Bani? Kodwa funani uqala umbuso waNkulunkulu kanye nokulunga kwakhe. Okay, lilodwa lelo khona lelifuna ngombuso. Liqale likhulume kanje la. Asiye 11:9-13. Like Mateo. Luka. Luka, okay. Yeah. Yeah, asesive Luka. So what you look over in this bank daughter? Yebo Nkosi. Kwathi nawe khuluma lo vela bhala ngalokuhlukile nokufunza lethi ngosithathe vele nje ti somehow 11:9-13. 9. Chapter 11:9-13 Nkosi. Ngakho-ke ngiyanitshela ngithi Yes, ngilo. celani niyawunikwa, funani niyawuthola, Yeah, ngilo lelifunza. nonqothani niyawuvulelwa umnyango. Yebo. Ngoba wonke locelayo uyawuphiwa, lofunako uyawuthola, nalonqothako uyawuvulelwa. Nine bobaba, ningakwenda yini ukuthi nangabe umsa wakho acela inhlanti bese umnika inyonga? Yes. Noma kukhona yini longanika umsa wakho ifecela kanti ucela licansi? Yes. Noma ningakalungi kodwa niyakwati kupha bantwabenu tilo letinhle. Kakhulu kangakanani ke funza lapho ke ugcizelele. Babe lasezulwini uyabanika moya. Uyawubanika moya lo ingcwele labo labamcela. Niyamuva yini ukuthi uthini Jesu? In other words, funani kwasezulwini kube nje sengesiphokopela Lord give me the Holy Spirit. Lord give me the kusho ukuthi sifuna kwaphakathi. Ngoba Holy Spirit unako konke. Jesu bekathi afundisa ngikucela bekangagcizeleli so much ngicela into tasemhlabeni bekagcizelela so much ngicela into tasezulwini. Ngamangala ebazalwane ngamangala ukufunza le verse. Kuthi kakhulu kangakanani ke babe wethu akana usinika inwelo ingqondo masimcela. Celani ndawuphila. Jesu wathi ukuthi impilo it's more than uthi tengiyathi ukuthi letinto leti tasemhlabeni niyadidzinga kodwa nephokophelani kwani na kwasekhaya ezulwini. Sine bantu emhlabeni sente njani sime emapulpiti sishumayele kuphokophela kwasemhlabeni. Ngambambamba lencwadi lena lo Jesu wale iBhayibheli bekagcizelela indzaba yokuqhela into tasezulwini. Ngoba ungayibamba lendzaba yokuthi we are just pilgrims in this world singiyenga. Utawati ukuthi konke lokusebenza. Yeah. Usebenzela liso. Amen. Amen. Sibantu bekulelelwa kakhulu. Uma inhliziyo tethu tinamathele letinto tasemhlabeni. Size siposte siyambona uNkulunkulu wami. Ungiphi imoto lenje? Ila ngaphandle nje bazalwane. Noma bayishele nje ngabe nisasiphuma nisibuke niphakele.
Kube ngaphela nje good 15 minutes mfundisi bese lo ngikhuluma ngezinto zasemhlabeni ngema material things. Yeah. Ngime pulpit. Ngambamba lokufuna nalabo. Siyayikhuluma lenzaba bazalwane. Washumayela lo mnyesitaphe kwaluse nankhohlo. Wathi we are conduit pipes. Uma sawumukele Jesu yare conduit pipe. You know a conduit pipe, li pipe lelihamba. Liyaqitha. Emanda khona yacitheka. Konke lokufika kulo wena njani? Ecitha. Siwufula lochitha. Asigalile yondlela segalile bathi alichithe mfundisi. Siyachitha thina. Senda njani? Siyachitha. Thina siyachitha. Lokufika kwenu etandleni lethu wekuthi sikusebenzisele leso. Sekonda njani? Mthithe mina ngamangala somuntu akambhadalela umntwana wakhe esikolweni kodwa imali unayo. Ubona sinomfaka cithi. Ujabulisa nje kubona inombolo tilolongo. Ujayisi tiyofika ku7. Lapha kuleli bhuku lakhe. Amen. Amen. Disi manje lenhlitiyo mfundisi ayiqwabi, ayinethiseki. Zathi fikile ku7 afuna kufike ku8. Difike ku8 ithi inhlitiyo sele kufika ku9. Makalibuka lebhuku lakhe. Ngalapha bayasafarisha abantwana mfati uyasafarisha noma ini. Esafarisha bandla. Kuyakusitanga. Kuzuzana ife yonke. Yeah. Ulahlekelwe yini na? Phila kwami. Cela. Akakanani babelo sesibili. Akananinika imali oyingcwele. Jesu lasifundisa sathi ukuphela izinto zasekhaya esibili.